Mayam Bukurumjeri, Impact Divina Parinanas, Doctoriba, Khangminashi Manipur, Thoramasibu meeting Tabiriba, Mayam Punamakwa, Hanrakataram Nokcheri, Nasisu Miamgi the Makta, Equina promise, Tokzaki Matungina, Yam the special Oiba episode Amani, Khangminashi Manipur, Stay Queen Pudun Lakcheri Bersi, Mamangi episode Karada, Equina introductory. Part oina akogi occult science ki matangda naina khraba topic adugi makha chathara poina miyam na hangbira pa wahang pahung kharaga loina ahenba knowledge kya ga loina nasigi Khangminashi Manipur si akoina pujarapani. So ladies and gentlemen, please welcome the occult science consultant Madam Sharmilla Thangjamm. Madam taram nokcheri Kurumzari Impact TV gi viewers mayam sungbo aina amukahanna for the second time. I'm welcoming everyone. Thank you. Yamna sunungai je Sharmilla koi sigi moment si sungai jarakpani haibatare. Plus mamangi episode mayam duda koina tana jagiba grahagi matanga tana giba a little bit of Vastu, Numerology touch til oimak tawramabni. Adugi matungina koi viewers mayam sina aina su ai personal page to shout out mayam tawje haibatare. Viewers mayam sina kai doge have matam da mogi tongan ba grievances tongan questions mayam do koi Impact TV with hazadana. Adu mind tawrakanda koi da suggestions mayam adu questions mayam kakslai Punna Komjan Jarakanda common doiba common miamna Kanoto Kangba the Kana Gadaba, the questions miam do in Nasi, Siamagapur, the Lakchabane. Neshamila Nasiki topics the Aina Pamjavase, Neshamila quite the strong oiba, Kanosu Oriba, Numerology, Amasung Vastu, Sidan Hena, focus down Jagi Haitare. A hundred Aina Kangjaning was in Neshamila, Mamang the so Heidi Habi Havatare, Aduga, introductory or in Abagida Makta, Numerology have a Sikari, no have the Sihana Habio. Okay. Quite a ihal hanbada numerology have words numbers to relate to science. It is a divine science with the divine connection of numbers. Kanaga no connect to human beings ka. Heidi equine tamibani na human beings ka connection to journey do madeda positive, negative, vibration, impact, then the growth, prosperity, downfall, everything. Sigi numbers sing say starting from 1 degi, then ending to 9 for say. Sigi numbers sings in a period different ways of impact sibu study to sibu equina numerology haga kami. Yamna sunungai je. Aduga masina kugi numerology sina. My magi isa personal date of birth, the time of birth, my to lak the oigadoina trasigis. Date of birth, the gilakadoini not in the time of birth. Okay. Mentally, date of birth higher gadi date sangedanako, mansima lere, amad years ma. Okay. Ahumse, says a yauriba numbers, mayamam yawidana. Number mangadang yawa, angang sulegani, ahumdang yawa, angang sulegani. Example, date to the popa, date. Month of February, the Popa 2000, the Popa to the Madi to the Henlek Yauzer. Okay. It's my na Yauriba number sings Aduna, Angang to the Piriba impacto. Adugi Maram the study over. Amadi impact Pibasida, Mioi Bahava City, growth labeniva, quite again a palmise. Aduna Angang oiling ematam sidegi, number Karamba, Yaud the Bagi, have a coin hana Tidopumato taye. Yaud ribasing a say equina Hapchin Bayava. Through different ways, like mumming city, a coin happy idena, mumming is changed to way idena, at maina, then house number changed to way idena, then vehicle numbers changed to way idena, as mina different ways like it. High numbers in bank account, key numbers, so there is also a number. Mobile number ka hai se sisu it's also a number pumna max ne impact or ka angang to the karipi bagi angang to the growth oina bagi tamakta what are the most important number which are needed aduni be queen darkar oili se aduna aina sigi matang sa kai gomba makhaktang khang haining ba hai tare adudi hana hokraba angang sing natraga ai nang hairo adui taraga di already number to display tawraga koi life to laikrabani we cannot change it. Hana Haibo Oishino, Haitabami Oishino changed over Yaroiba, Adubutung the Laiba, next generation the Laiba, Angang Pokotaba, Angang sing pregnant mother sings it. They have to be very much aware about themselves. Maramdi Tung the Laiva 2000 years not enable is Hana Kogi century that in 19 Latra, 1 and 9 is already compulsory when every person the labor Quigita. Adugi matung the lakpa 2000 the lakpa years the lakpa sing city 2 city dum common oiraga di gaurani 1 and 9 is very lack oigani 1 si energy ni 1 edition sign ni adigi 9 hybrid kaino it's the booster ni ani
anamana wat kalleba ko aduna angang singse honabagi capacity yam hanthayeba instead emotional hena focus to massage yam emotional attached oiba aduna sum yengone thaina ngai gi mi sing sika mkhoi gi energy sika hojiki mi gi young generation sing the laiba angang sing se si energy si yengoba who is more hard worker yes yeah how do you like akoina su common oina akoina Gen Zs adigi millennial kind akoina hayu matam so like Gen Zs are you know samna have the akoina am disappointing oiba generation ama khakne kind akoina millennial sings na ga mai longna ba aduna tung de lakata ba angang sing se aina hai body tung da polakada ba angang sing se makhoi sing asigi date of birth to phasana analysis tawraga anambana natural birth kidi it's okay aduna tabada akhoi gi operation tawraga pokada ba angang sing sidi phasana yeng thokpi ba mathau tai plus adugi matang du da numerology khaktang na help to goda banate we have to discuss the astrology also at that point maram the time of the birth yam darkar oi ko maram di rahu na chaba matam phattaba matam afhaba matam haidana loi leidana adugi matung ina makoina decide to batara angang do soidana mak perfect oina push up to bada help to and therefore numerology plays an important role to oigani maram di what liba numbers in the hapsen doing ko ithos natra yes aduna this is a science that helps everyone adudadi poor haibalaite ina khunba rich haibalaite kanamta message da kaimta check to weba adudi only general people's the lady be impact to apha khuting mak to hapsen ba karam aina hap to ino hidin akoi ithau tare dana in what angle how when haibisna koina hapsaga do bani ba ko adudi angang do hek adumaina hapkhiba taragadi kedogeda angang du gi life ki development se grow ina khara hena better oigani then magi general oina leibe standard to adudagi maintain to ga khara hena up lakani na haizini yam sununga ni samla yam su kana ba amaso koina khangjan ba su yam tangai fadaba adugum wahi mayam ne koina occult science one of the branch of the occult science or numerology gi base da hybrid is neshamila makhata na ina khangjaning ba se aigi personally neshamla di yeng matam da su neshamla na aigi lucky numbers kaina mayam khak bi haitar but mayam sigi se mayam na hangna ra se lucky numbers na kari oigadori no amasung lucky numbers se koina ai lucky numbers se for example 5 ne se Sisna akoida kyamu gyam impact or kadoino lucky number gi kanabas akoina kamaina logo doino how are we supposed to get the opportunities of the lucky number have a question se am hange sigi matang lo explain to you okay adu hide nei mamang da lucky number se hide nei mamang se sta number khudingi ne friends I believe enemies I believe every number has different numbers for example 1 haidana example ni ko ai sa 1 sigi friends ju leigani enemies ju leigani neutral ju leigani ba adu knaraga di enemies je khoina khandok pa hege doine ba neutral natraga na ai khoi gi friend do adu lokhatoi ne ba adu friend du ne ba lucky number haise most probably kamain to ge haiba matam da mi amagi date of birth se khoina yengba matam da ngasai gi date of the person do haidi pokpagi date to example date 21 hairas example ni ko I'm saying an example 21 po yarga 2 plus 1 is 3 adu 3 se agi lucky number oigadra haiba question se si am hange ba ko no kana gumba khara da di mana pokchari ba date to adum oi kana gumba khara da di mana pokchari ba date to oi roi ha ain haining idi like 3 do na magi date of birth oiraba aduka magi destiny habadi total sum do adu itna for example 7 tarian khalase bako 7 do na 7 do gi friends yengani 3 do gi friends yengani adaida puthorei ba number do that is the lucky number but for generally anambana means na khalis na aise aigi date sina 3 oire aduga aigi destiny numbers na 7 in I again repeat the same destiny means sum of all the numbers to ni aduga 2 digit ta phangani or 1 digit phangba su yai adu 2 digit to amuk single da mu ontho idana adugi number do adusu magi lucky number oiba su yai oidaba su yai sine ba in haining is kari gumba 8 oire men to adu itarga di 8 to my lucky number oigadra no Sunny can never have friend with another Sunny cool they can talk they can have haibadi chumna jum oibadi yai aidi lemina chamina badi yai adu long lasting oina di Sunny amana support tawdeba
if we choose as a lucky number oina choose toge haiba taragadi both the kari birth date chu changani then the destiny chu changani destiny ga birth date to animak tu yenge haraga magi friend kanano magi friend kanano animak ki friend kanano haiba thigani friend do ahum lay ren khalas be example if ahum lay besinda magi already hana number yauzaragadi adu lawra roy ha yaudu number si karambano thirani these are the lucky numbers adu akoina krai dei puthok toino haire akoina number sing si akoi list leyeba ko chart mayam am leyeba ko ade sigi number sina sigi number sigi antini like for example 4 na 4 ga lemina ba yaroi aina nga sa haib compatibility na malakani ba ko compatibility hedi nupi nupa gi compare to ba for example a person who is born on 4th born to boduga a person who is born on 13th born to boduga if they add together then it becomes 4 adum tatra adudi our dear married life happy hang mamatam da I will not say yes high roeba maram di kari kino haita rahu ngakta neba rahu ani do punjalak pamatamda if the stars are good then they can go to the extreme level of happiness if the stars are not good then they will go to the amakata neba down the aduni da in haisening se lucky numbers se ekoina choose to ge haita ragati kana kumba akhangba amada what is my lucky number hangaga akhangba mi duna hairaga aduna lucky number oigneba aduna tabida barveli aina igi number sini youtube amade gi gengaga lucky number sida sigi date da podisi oirani ningthauka da podisi oirani leba popoda no it will not work aina haisening it yam nungai je ne Sharmilla khogi lucky number gi matang da khoina me am tak bigre hai tare khoina su khangda me am khak su khange ne Sharmilla ina sum thijan jaw matam da lucky number sigi opposite oiba hai ba tare anti number hoi adigi matang da sa hai bi yes lucky numbers haibasi leiba taragadi anti numbers to leibham thoeba aina ngasai haijo khibaduni lucky numbers si khange hai taragadi akhang aheidagi hena advanced oina khangaba guru singdigi advice lauraga aigi lucky number karino haibado adu oina khangdok piu haijabane aina aduga anti numbers hairagadi anti numbers kidi khara general oiba yam general oida basulai adubu khara general oiba sing ai adumak haizage like for example number 1 gi damakta anti numbers se mostly mayam na hainari basi ekhoi da takpirakpagi matung ina number 8 se anti oye hai because 1 haibadi surya haibani then 8 haibadi shani deva haibani ani se anti oigani haidana pibi ekhoi da maramdi shani deva gi macha ekhoi gi mirai raba machani haidana longnei hebako aduna anti oye habadi destination ni manaba gai mabani ki panthung pham adui targa su marei se amada natragana amada soina madum yetna batare couple lei bataraga sune amana lei riba energy surya gi energy duga ngasai gi sani gi slow motion duga ani ji panaba yaraktabado adumaina anti oye haidana ai gi side gi haini like chandrama hairasiko that is the moon amamam tang hairage ko anti number se moon gi anti ji kana oigadagi haitari mangal ji anti oigani moon hairagadi kaino chandrama ing tapa phajaba ha like a person who always wanted a peace of mind pamjaba midu adugi anti se mangal means fire haibado ko energy je tapai wanga thola aduini khatang haibado bang 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 sau doini mana amaduna slow down and lak aduini ado anti se somehow karigumba terms amada sudum chanaba yawibako adubu lifelong oina lakminaba matamdadi ichu chunadaba maramaduna ekhoina number 9 is an anti number for 2 haidana sumailei next is number 3 hairasini ko 3 gi anti ji kana oigadagi hairagadi ekhoina 6 the anti oigani maramdi masi yam ka hena loinchumabra 100% hai taragadi ai adusu yes hairoi ko sisu maramdi marakta khara reiriba which they can make negotiation to bayaiba 3 and 6 se adubu negotiation phana taw taraga su anti di oi mokhoi gi thinking mo khobani gi ekhoi philosophy shi manaroi amana guru ni amana kari haire hinchab mayam gi guru aduna amana devata mayam gi guru ani du gi wakhalon de dum different oi batabani natra brihaspati ga sukra ga yes sukra ga se mabani anti oi hai adubu sukra sinane brihaspati se adumak sisna ba yaiba
maramdi braspati is manipulating the oka pasana hai kravazani aduna mana guruji kamai use to gota gesi am haina pasana sizinaraba amadi guruna kari masu luxury pamaba adu taragadi shukra gi ko kaino mangonda leiriba gunji lokshan minaraga mabani tuna sat minaraba haina mabani maki drawbacks khangnaraba adu taragadi they can work wonders money everywhere dum puthok pangam me haba aduna anti haibasidane pura adam anti plus ka minus ka oibase asumaina oibra haibasu natibako somehow life ta kaino oiba taragadi life ki journey ma chatpa taragadi anti haina de koina count togani ba again next comes 4 that is the rahu hai ko rahu ki anti je koina kana chot kani 8 is rahu ki anti oigani that means rahu hairagadi koina number 4 ko the number 4 si gi anti je 8 se dum oigale aduga 4 masa so dum oigale then number 5 haire number 5 ki anti kan am leite number 5 hairagadi buddha is the angang ni they can play a lot mi pum khudima punung shi hanba sungami loin bak charm to sungami aduna communication skills so wang manina mana loina bak amaso amagi loin yana ba themba haibudo ko oibanina mayamna su yam nung shi bi ba oibanina number 5 kidi anti number leite haba number 6 kidi nga sai high kre number 7 gidi kana oigani 9 ju anti oigani 2 ju anti oigani number 8 gidi already set ngasai 1 gi hai gi bodo chap manare number 9 ju already set ngasai number 2 gi hai gi ko adumaina oigani number 7 do ngasai ge duji ma ju anti late ta seng haragati 7 gi se anti late maram di kaino they are also a peace lover spiritual wang bani ne ko mi gi phatana ba su ka shu tongning de ama su tongning de aduga mi gi oiroi da ba wa da su ka shu ngangning de maram aduna yamna nungaina peacefully leiba pamba tawgadaba mathauda focus tawraga tawjaba minina ko mangonda horubadi yadre ko aduna masu aduma ekhoina anti number leitaba mani haina di lobadi yai adum oina mak luhongbagi tangfam du yorokpa matam dadi compatibility yengbadadi magi karambane hena chana gena oina thigani ebe khoina harise ko ado these are some of the anti numbers na that I can say to general people in the highway aba khara knowledge phangna na bagi damakta ko singai se haibe ya na khal yam sanu ngai ne Sharmilla have the sigi khigi anti number gi matang sa khuni smai tak pirak pase ado hojiki compatibility have the nupa nupi chana ba yumban punsi de khongda ba matam da chana ba chanda ba do question some am kha khogi viewers mai am sina hang e hai tare sigi so khoina matung tarak pada hangjarake ado mamang da ina mo hoji hangjaning base akhoigi kari hai tare akhoigi numerology seasoner kanda akhoigi mi amagi maming se on thora aba habdi magi ruling planet to gi matungina mai tor khanda akhoigi expert singsna on thok pi base sisi kyam yam darkar oi kyam yam compatible oi amasung angang se maming thon dringai da mc ming se phajei na hakta thon bran ta bida habdi angang se gi maming sina name sina kyamu kyam na magi destiny se determine to ge habase sigi matang da sa habiu yes maming habase sidi very important ne aina nahan mutki episode ta haikibido akhoi di leikidabati yai ado akhoi ming de mak lehogani en haibido ado ming se makhal mayam am leikire hauti ano no ba maming su mayam am leire aduna parents sing sina hekta sigi ming se fazare aduga agi ichada thol leke harage ta thonjan ba adu tholi do ming du thon ba matam de jumnak yaudoi ne se ta kaw ba moi aina akoina yengakpa matam di we have to count the yumnak su yaudoi ne ba kana gumba khrana maitei hapasu yawi chanu hapapasu yawi natra khuman kaina hapapasu yawi ko aduma adu loi mak se check tawdoi ne only mage specific oi ban name do adu khaktang nati ba khoini yengdu se pull up se mana generally iri bado written da certificate i gedoi ban loina bak debi bu hapabu oiro jo bi ho ibadu loimbak akoina count to go dubini ba adu itaragadi angang dugi date of birth to the akoina change to ba yararoi we cannot change the date of birth of a person adu di mount date of birth lai gada impact akoina khangani ma de singai ni adigi sigi plus point lay negative point na si lay hai pese khangani mangon de akoina yamna happening ba pot hai betare darkar su yam oiba life ta growth of hai bataragati adugi numbers su karino thido pirani akoina that means friendship of aina nga sa haizagi ba birth ki number ne destiny number ne ani mak tu genga mangon da sima ga option bi taragati angang se hena grow oigani hai ba koina khangdoi ni ba aditadi adugi ming do angang da thon ga da ba ming do adugi numbers tu na oiba number
piba taragadi angang do soidamak hana magi natural way na grow leizagadabado adudagi hena more and more growth laigani celebrities mayam mama aikoigi Bollywood ki makoigi spelling do amtang check tabiyu ne like Shahrukh Khan for example hairase huzikan Shahrukh Khan hainadrabani kari hai SRK ka haidro some reasons are there. Okay. Why? Some reasons are there. Ha. Asunaina. Koi Ritik Roshan da H ka hapai do mathakta. Ko why? I H na hodra. How ko adu kai gino I ko na hapa ko neba. Forum dai da hapa e moina matang na su ishor na su pi bazane. Nang si name change ta ro kai na gase ko. Ado moi change si ta ro matun moi je phawe ba ko. Adu ngakta na yabra. Hyper questions like there are so many other equigi elements me ama malay kre. Adu kaktang na su yabadi nati. Adu oina mag equigi oina general people amana kamain tawgatagi haibutuniba aina put up tawningi se when angang se hek poogadi mai de robot to change tawba yadrabnina aigi ming se icha se astrological point of view de gi genga ka ma se karamba alphabet na hoba yabage first de biro haibadi ka na ho haibidi bra a na ho hai bra haibasi meging biro ba first then adu na ho gadaba ming do list chembirane ba singai mama mapa oiriba singsina singai si pamjari na aduga akoigi kaino sigi line sida expert oiriba sida guide lawroba ai si singai pame si na ho haye e na ho haire si se yagadra that is questionable aduni beto godushi adaida moina choose to calculation p duineba calculation is two methods labor ha Chaldean gi system of the name numerology amana Pythagorean system ni leba ani max gi two ni genga kan hena phai adubu commonly housing all India la chatnari but Chaldean se or Chaldean hai se sig systems in hena chane adubu for my point of view da the ani magenge idea like kai gi no haiba matam da kana gumba amagi company gi maming ama thon gi hai tar ga di ama khatang geng ba yarak ta situation yaure eba. Okay, ang mi maming katang company gi maming dukan gi maming brand gi maming ha parlor ama tawninge hairo parlor du gi maming leidena ko moina di hana choose tawgani then after that I will suggest kari gumba moina pirei ba number sing do or alphabet sing do adaida addition hapa yaragana hapkani hap lokthokna de aduga yumnak ta di change to su ya de sims mayamna khangbi gadamne adubu aikoigi better oinana ba habidi for example ai hairaseba ai si sambanduram Sharmilla Devi leibeneba tasengna igi certificate ta adu oiringai matamda I am very normal person neba aina haizening is normal neba ise adegi after igi occult science changaba matungda I know about this about the importance of the name sigi importance de khange aduganda I say how can I grow I see thandigeng zeraba matamda sambanduram hairiba yumnak to I need to change now I kaigino do already I is a Thangjamm da more than 15 years later abaneba adu tarage I need to change ebji thanda su khanjare ko adu thina I is hosiki Sharmilla Thangjamm an onthokhreba Thangjamm sida I m amadi hapsal leba ko THANGJAMM heba karigino ina sai sigi mj hapti hapna dabani haidi Thangjamm hairiba ngasidi yumnak sidi hapti hapna de adu aigidi hap khre maram de adu haptra de aigidi yamna complicated oiba date of birth oibani na adu haptra ga de aigi Sharmilla se change to badu tongning de ba ming sidi dum tongning de ba adu duna ina happa ya ga da ba mafam da hapsan jari harga aigi social account boiro ai certificate anoba haiba tari professional government ki leba professional line duna tabada ko atopa certificate me am sing se adu da loin sheme so I grow. Definitely, people come to know about me. I'm growing haibatare. This is one of the example of myself. Ina example, ina khangzaba haitare. Atopa example ama piyu haitare. Gadi generally Google hairasiko. Google sigi magi koigi names maming se koina check to bumatam da it goes to number 1 Surya ngalo haibne. All over the world si da poram thige haitare gadi kari gumbam thige di Google netra gadi kari bulai gene hoi anoba mayamam di like housing recently, but still. Kari lege da ngasagi Google do number 1 haibani shine dawro haibani ba at the top haibani ba adi taragadi adum top ta dum leiri ba
chumrai haisa adumain tawdana akoi Instagram hairasi mayam pamne si Google Instagram se akoi gi youths mayam pamne Facebook when we compare adu kari gino haita shukratari ne ngone Instagram se du targa oi shukratari ne ade shukra means shukra ma khangi shukra Rahu ga kanaga punsinba Chandrama ga punsinba Shukra Rahu ga Chandrama ga punsinba Shukra sidi live zat nate maduna kari hai kadar sudum kan gani maduri pesa tan ba sudum yan gani very expansion to way abado every field da ko aduna mi ma phawon ge have sumana ngami natra kana gumba ma viral chalan ge have sumana ngami chumdra ne aduna Shukra sidi angak pani aduna without Shukra hoziki material world sidi impossible ne but therefore name is very important. Kanagumba derobot amak hakta lingthoing a busy parambayava. But Kanagumba derobot amada lingthoing a busy param the Bushayava. Adu maming to the queen we cannot choose. Adu the Carino choose to first we have to decide Carino decide to say the first letter. Then adu the first letter to koi choose to go my time maming toning mayamam sulakre. Then the outside ki maming mayamam toning basulakre qua. Mayam the queen choose to and we have to calculate and finally we give the result. Result then sings the agi client the hangbira kandaloin kangani. I being one of them, I changed Kanal Sambandaram to Kanal V Sambandaram, and yes, definitely you it must has know. impacted my career. Hi, Tare. I'm a Zunungai Zine Sharmilla. Makata na ina mo Khangjamming base. Sige questions isu. Ako'y viewers amakak na ingonda amna personally hangak po question amakak ni Hi Tare. Magi question se. Repeated number urakpa. Say for example, anywhere man thaba ama busa thopoed na ama busa thopoed na. Say for example, 111 gumba. Okay. Or 222 gumba. Yes. Yamna repeated oina magi numbers. Magi bitmangs adum uba gari number da buoy gera. Phone lock pa da buoy gera. Phone number da buoy gera. Sigi meaning labra numerological point of view da su masina kaningi se kari no na hangi. Wow, very good question, Nemado. Numbers repetition means angel numbers. Go. Number na karamba da no koina angel number haina koina ko du shi haraga di koina pung de yengo se sina quite effective way ba pung watch da natraga hari tak launa yengba matam da magi timing do 1111 11.1 11 ga minute tama thoi chatpa one repetition natra ha likewise example ni ko I say one of the best timing ne inuji mention tawri badusu any kind of manifestation we can do haibani ba adu nataba atopa mafam amda chatpa matam da sumana repeated number si utaraga di karino alarm pirei ne ba knock angel is saying something to you that you can manifest yourself to get something one at that fraction of the minute to the or at that fraction of the second to the kwa nangi manifesto ro nang kari gumba ma pama di kari gumba ma ningza bo oi taraga di mit to sat down ushelo adu khane nangi aning bo amtang ni zau haibane that means alarm pre ni habido ina nang wanda siki se to ba yare nang kari gumba ma ning bo do ni za ba yare universe is ready to give you and universe di at om pire ge nang ai le ne khoina ni ba haita ba and therefore manifestation the word manifestation comes when we see numbers of repeated times da khoina kari gumba numbers u ba taraba adu taragadi madugi matang to da khoi apam ba tu ni zo haibane Yam na sunong ay jita sa matam da habadi sige siyam na kana ba kanora na kanya kanya phone yo maya tak law yeng ko matam da habadi pung amagam ni drama thoi tar kandi kaino yeng ba se pung yeng ba se phone de yeng na re na ba na aduna phone de yeng ba da dum chung thorak toi ne ba ade pung asuk ta re ma si number se ngarang su yeng ba to ui ne de ngasi su ui ne ngasai su ui ne why have a question do hang mo matam da hang da ba khang da ba mi du na di generally dum chasa gi dui ne but si aware oi ba mi sing di khang dui ne ba kai kino why I am seeing this number repeatedly habido adu kanda da mana manifesto wa yarani habine Yam sunong ay talking about manifestation importance of manifestation se koina adu da su have the angel numbers is manifestation taw ba ya adu ga occult science ki manung da the manifestation ha ba se amna important oiba element amakak oina du man taw long nei ne Sharmilla adu ne Sharmilla aina khangjening ba se manifestation se karino magi kana ba se kaino amasung general oina kadai da akoina manifestation se taw ya ga da ge ha se sigma tang ha manifestation se akoina crowded area da taw da di madu oigani ha ba se aina assure to bangam zade ko manifestation have ai aning bodo thungna ba university gi low timing duni ba koin taw du shi habadi for example ai gi kari gumba aning bam leiri ba poto hana past sungthung thung dre ba
example ni ko adu ai je kari gumba mo oininge ba example I want to earn example ni ko 1 lakh rupees per month ai je ai gi sources of income se oininge hai ba taraga di manifesto oi view hai benati ba oire hai na present tense ta we have to use the present tense oire I am happy for that and I am thankful to you that is the universe ni ko shidi ishwar se mention tau je krishna bhagavan su mention tau de ko amazo kaim ta mention tau je we are just saying to the universe ni ishwar universe de where there is 5 elements labam from je ko hingi na tro 5 elements have the air water fire everything labam me pham sing se ne ba ko hingi je ri that universe they are always ready to give you ma di khang de ba kari pi do je nang na bu haira ba du pi do ngai le ri ba our subconscious mind se that is converted into a conscious mind the convert to ni ba ari tari akoi subconscious mind tu ne khang bra ai di oi roi da ai di pe thabak phang roi da ai di adu negative point chat la ba adu di oi roi da du ma oin ta re ba universe na ana oi de bi lambe no in se bi re ne ba gi right adu ai oi ne I earn 1 lakh rupee per month. I'm very thankful for that. I'm very thankful, universe. I'm dawya mini. I say pesas or like kind ha. I life the blockage like the nungai bang after what is how it then the universe says, oh, universe net started to do the multiplication. Tawr aneba do I uphover the journey that kaneba. Universe never know what is conscious and what is unconscious mind. Aigi mind chatliba ina thinking tawriba pot adu khaktang ni read tawrise. So if we think negative, then negative will come tomorrow. If we think positive, then positive will come. This is a part of the manifestation. But it has to be said, Karina Karmaina Haiduba, past tense tanate, ohen biu hibernate, future desu hibiade. Present tense, present continuous tense, present tense, the queen high the pangzari, and therefore I am very happy in universe. Thank you, have a word say, Sisudumak Yagodabani last. Thank you, Yautragadi. It is an incomplete manifestation. A quick site. For example, a queen shortagi karigumba nira kanda. Koi mioi base war kanda di shoning sing bane ko duka water kanda di shuning sing da bane ba adu kanda phanga kanda thank you na koi kari gumbam ta da hai base pak na hai ganda bane adugi mahutta kai oya ain to bane na phangza bane na ai ni thanda khan bane right but that is not true universe give you hai bane ba ready to give you everything hai bane ba adu di ai aphaba do ngang ba tare aphaba do think to ba tare adu ta de simultaneously kari la kani karma do bounce back to kani ha ba hai de aina aphaba thabok tu to ba tare really that apabado wanda sumla kaneba pataba sum tawro ai gonda apaba piyo I want this I want that who will give you okay yang zunong ai ado manifestation gi matang ze wari shanengai ze ne Sharmilla aina khangning bse have ding asi so koina hojik shooting tawri ba numit si so yamna phaba numit amakak oi hai buddha purnima gi numit tane se koina ne Sharmilla gi mayam da shooting tawjari se ada aina se khangning bse social media is nowadays occult science yam popular so oinare hai tare and then social media is becoming so noisy of all these occult sciences hai tare ko ada aina khangjaning bse sigi sida mayam su tongnai there are many kind of ka hai tare akhoi manifestation tawnabagi technique myam kak shilai the general oina akoina as a maitei living in Manipur akoina as a maitei oina akoina kamain to waya gadagi manifestation plus akoina manifestation normally tawnaba se akoina purnima adagi amavasya matam ta sinumit hai tare oh amavasya da tawba yade okay amavasya da di fattabani okay purnima haira purnima eclipse eclipse solar eclipse sai say sun gi malai moon gi malai do ni ko eclipse study tawroi ko that is inauspicious oi ko we do the manifestation only at purnima aduga aduna tabada haibadi ngasai kari gino adudi aina lunar eclipse ka solar eclipse ka se inauspicious hai se kari gino haibadi adu phai haina lodri maram di kari gino the sun and the moon rises equally and they fall down equally there is no light haibane bako on that day aduga at the same time moonlight phangde haiba moonlight contains so many beautiful positive cosmic rays yawe adu numit so phangda ba numit ne ba okay therefore adu gi numit to the inauspicious anoba thabak tongna de ba khoina
again amuksu kari amuksu tawna ge hai taragadi akoi kaino laioi khraba hansing hai batare adugi damakta akoina kari gumba makatpa usop katpa kana gumba da akoina charity tawba natra khana akoi holy water da bathing tawba ko asi gumba sing asidi haiba matam du da tawnai aduga purnima dadi akoi gi apamba manifestation di tawba yai adu su purnima ama lain khalaje example purnima da ai gi wishes tara laire tara du wish tawraga ai phangadra no at one only one apam do niyo amakhakang hana aduido hana repeated times of nira kanda university bu mipum khodi mangna nira loi phangbasu nate but in needs kari repetition ngasai haibado nana repeated numbers haibado tumaina university su repeated tawoba adugido multiplication the olhan ge haiba taraga you have to choose only one to choose to adu thamoi sengna niyo haiba aina haise thamoi sengna niyo soidana phangani clients sing na do mark high feedback so many feedbacks are there in clients ke ayaba yaudana di intro haido haibadi ade ko aduna makhoi ki manifestation da ngam khiba pot ngaktani ba khoi ki mind je brain je psychologically still oina bak impact over pot ngaktani ba aduna purnima na haiba taraga se akoina thaina ngai degi mahairon degi khoina sijinare se purnima se thajagi mangal haina hydra phajaba numitu da khoina apamba se purnima sibu yengzeraga nang phajaba se sumaina ikhoisu phajajage hainari ne banatra hairiba purnima matam du da ne ba ikhoina manifest story se because karigino da full of energy like magil moonlight se asisa positive vibration yam lay heba hariba positive vibration du de khoina lojabani ba adu loba du da ne hosikan gi method da ne amazo hapsan this and that si jo hapsan crystals jo hapsan lo sengao jo se mo adu jo se mo this is very unrealistic high batare ege site gi I am not giving troll pi banati ko mingon da saw banati ko aina haibde koi hana da gi chatna reiba kari chatna ke sangom kale ekoi na khangak pada ekoi gi idhau hoina ekoi gi igabo hoina ekoi igabo haiba ko koi box se igabo hoina toroko matam da sangom kale cheng kale ko adagi di hayema layema duk thangmayema katlaga purnima numini karini gadoino haibizo haibirakte kaido gadoina je lai khoram sila o hairaga sumang da khoi khoiram eba adugi ritual se adugi hen seng bajipu kadai de lege de geba ina hangjani na hauzik ke system da social media na maram oidana tongan ba mayam ama su thole e adu hapka da bane crystal hapka da bane adagi bag ama semo bag tu da adu hapsalo ada hapsalo which is very kari artificial ya manba aduga hana dagi chana raktaba ma chana na hona rakpadu this is not good and ige site ge haijeninge be practical aina ningi ba potu aina nijaga da bane pot mayam am hapsalaga madai da aina ni ga da pot eta thanga da pot sunate but nangi dil thamoi do tang sengo aduga ni ga da pot ama khaktang ni yo definitely God is there to give you sine na hainingba yamna su fazai haiba tare masu yamna su practical oiba dugumba kaino ne haiba tare makhata na une Sharmilla aina hangjening ba se sisu akoina akoi kaino viewers sing sina hai tare yamna hangak pa question amakhak ne moina sigi ngasigi especially sigi akoi gi episode se sise akoina partner or couple compatibility gi matang da hangbiro na hai nupa nupi se kamai torakanda chana ba se kamai na khangda ge nushina badi dum nushina ga di dum laiduni hozikan matam se adna habdi nushina tar su yuban punsi da change haiba taraga di habdi ani makto ngasai su haibigi ba anti number gi matang laga su haibigi ba mayam da important oibra na su khalle very important when we say the compatibility di akoi gi maiteiron da hairaga na pakna da ba ha adugumba se lakadoi ni ko nupi amaga nupa amaga punsi gi lamben da khongdar age lohongba gi couple life ta changa age haiba matam sidadi akoi kuthi yengnei kwa yengna ba se da khoi gi maitei gi di chen bu se ladi yare loin ko e kai ko tam ni ko simjai hai ga really I am speaking the truth I just seng hai man gi da ne ko kok ta bani ko adu definitely hana kaino to ringai da le sa pa khang oi ringai da di wa nupa su gentleman nupi su maram yam om do man dui ne ba ko adu ga hayeng yum pa la kan amana cobra wala ko dui ni ba adui problems do how why have a question do ne ba ko koina la tu se adu how to check hai ba ni adu hosik la iba youth sing se sis ne punsi gi khong thang gi kwai gi very important step se
the first part of the life before the marriage am nungai leramani under the guidance of their parents natra second part of the life they have to stay with someone natra the spouse to ma gi husband duga lei doini adu nupa duna su ai nupi si la ga gi life se beautiful oi doini khanja doini ba both side gi adu gi marak si dane khangbra changdringai ma mang si dane check the compatibility. How it can be done from the numerological point of view. Next, the astrological point of view. And very important way. Astrological point of view that we have to see 8 gun nipani ba phing yeng du si gun jigi my total my mark lay ba in hazini for example koi kaino to rakanda session ama class ama loy kanda last final exam lay bisi aduga mark pi dana asumaina ngasai gi compatibility je my mark scoring lay ba 36 guns hai ba khoina 36 guns sida at least 18 bok the pass to pass marks se phangwa hai ba dui taraga you can go forward for the marriage at na hairaga lei ba ko amana from the numerological point of view the ging taraga di khoina ngasai anti numbers na ma lei khidra anti numbers to kai no maga anti oi bra hai ba number check to gani first then lucky numbers to check tong gani for example ai gi date of birth ai gi husband ai gi date of birth to the change the way are roi husband gi date of birth to change the way are roi adubo ai gi date of birth to the gi geng ba matam ai gi lucky number do ma gi date of birth te garo madi that can be compare haibana mabani du yanare haidoi ba ko then amagi destiny duga like nupa dugi destiny duga nupi dugi that birth to aduga amuksu yengani destiny masen amu gengani then the birth date to adunga ta amu gengani ba check to gani ba then koi gi yok mayam am lay ba ko from the numerological point of view this koi golden yoke then the ras yoke silver yoke kind of mayam am lay khre ko then golden yoke or and the silver yoke play ba singdo mayam na pamna ri si kaino golden yoke sineba life will be very beautiful di ko aduna golden yokes to I guess suppose incomplete way daga lady in kalomi khudi mal incomplete way ni haningai leiti ko only 20 to 30% je masa de complete way bane ba aduna to the general people sing sil incomplete way ni hai leiti ba adubo ai gi ama khaktang grah se wa la mo ba ko adu if I can find out from my husband then ekoi bani di union oiraga amatu oiduini ba at that time adu itaraga di mangonda lady ba grah tuna engonda act toxin pa matam de if I am getting the golden yoke then it is very highly compatible oiri haidna koina positive and low krani ba percentage ka yam lei koina compare ba name da su compare to kadoine there but su compare to kadamne destiny su compare to kani all together again ani aduga at least more than 60% the compare to target you can move for the marriage haibo from the numerological point of view from the astrological point of view then kari nangi rasi genga ani ba gunnal genga ani ba karamba gunna haita ngasai aina ngasai 8 points lei haidra adugi 8 points sing sil oin ba genga kadoini like lord shore haibani ko agi mun san sign do adugi lord sum genga kadoini for example oin haibda Pisces sign gi di lord si kanano Jupiter ni Taurus ki na aduni hadana tongan lakne ba ko hari ba shore se aingonda lady be shore do haiba tare god or lord hai ko khoina adugi lord marsen jong gengne rakani ba okay likewise ekmina lai ta ba mi ta ba hingja ba ta ba very common ai di lai tare mai di hingja ba tare khoi siradra that is the question mayam hangbane adu khaktana midul hongba yaba nate adu khaktana midul hongba yadaba junati aina haining ina ko ngasai gun thaka 36 gun do madudu ekhoina sum up to rakanda gun level du ngani compatibility mat loi bege ngani mark kya phangi habedo adugi matung ina ekhoina decide to gani haba yam nungai je ne Sharmilla wari sham nungai ri marak na break ma cham tang lowin da shine Sharmilla break ki matung da khoi Sharmilla Thangjamm ga nungai wi war tai gal na occult science ki topic kya pudun lakchi ki ge impact tv na sondok chari ba Khangminashi Manipur mi ding ta dar lebi
matungda mayam butaram nokchiri Sharmilla Thangjamm dagi occult science ki topic makhata chege ne Sharmilla mamang da koina couple compatibilities ki matang da mayam khakshu ne Sharmilla na takpigre ada aina mo khangjening se ne Sharmilla so you have ample amount of knowledge in the science of Vastu the so high tare sigi se comparison tawrakanda Numerology and Vastu ani se tu na chakminara kanda kari gumba couple se have the hosikandi ne Sharmilla koina sum taza matana tai da thodok mayam divorce tong na bagi rate yamna kena tawba broken family में आमा खक्ष ले रहे थे even अखोगी friend circle में रखते वक्त में आमा खक ले newlyweds ओरेगा सु progress तो बंगम दबा दुक में आमा खक ले problem में आमा खक ले है तार और सिगी दी solution ले ब्रा ने Sharmilla करी करी suggestion पे भी नहीं है अधे बताऊँ तो सही भी very nice question ने मदो याम तरकार सु ओई बा that everybody should know अदुका आइना सिगी मतंग सिदा समल ना हाइनिंगी बसिना yum amma leiba taragadi madugi different direction play gani I'm telling you about the Vastu di kwa different direction dugi tongan ba different impact leiba adui dugi matung ina couple khudimak se leyo haibadi it's next to impossible ni aduna kaidoge bada couple se family da manga leramba ya ahum leramba ya even the parents are also a couple ni aduna family yum ama khakta kwa in haigado she Vastu gi site gi yenga kanda yum ama da disposal area haidana ani khak leiba disposal area phattaba gi leifam or no growth hai tare adugi jaga singdo adwei da couple gi family leiriba couple oiriba husband and wife to leiba taragadi shoidana mak mabani gi marakta problem soidana mak face tawgani even miscarriage chang hai batare haujikan de angam pokta base sisu yamna common oiraba mi khudim angna dum khangnaraba pot amasu oi aduna adugi area aduda ngasai disposal area I will say karamba point of area adubu disposal area ko ge hai bataragadi south of southwest haibne the direction dugi maming ni koi hai se south of southwest meaning di kaino southwest ka south ka ani gi character leiba that angle do adubu kai ko ge have the south of southwest ko eba ko adugi area do madu dai du da leiba taragadi some conflict will be there so yam chawba area di nati ba pho adum oina mak haiba area du da koi gi kok ki tumba matam da kok se mostly south from the olaga su tumna ba yawi east from the olaga su tumna ba yawi ko duga when we shared for the akwigi ichininaw muslim gi ichininaw singdana they put their heads to the west from the oneba ko adu kaim ta kai benate except the north the on begade and high asi lai gi wa from sunate this is rotation of the art ki matung inani ko aduna north pole south pole ladies adugini art ki da scientifically queen hairagadi ko aduna hairiba jaga do adaida leitana ba avoid to ba number 1 number 2 couple anido they should be highly compatible according to the numerology as well as according to the astrology animakta then number 3 the anti element of couple zaidna pot khrale ko family manung shida akoina anti oiba disturb the wayaba pot khrale akoina khangdadana showpiece ni kaina thamba aduga that showpiece becomes a creator of the khatnabado adugi creator oiba yaba showpiece khrale haiba elements sing ado yumda lerama then it has to be discard immediately Sharmilla can you please give some examples oina hairabada ikoigi sangol ani harasiba ko two horses fighting with one another showpiece tadi yam phajana uni ko yengba matam dadi phajana makhong ani ga thangala khatnabagi symbol oiba idol oiba ko showpiece leirame do yam phajai ni ga in thelamba ko that is not at all good ni ko then akoigi pictures me yam amale like akoigi yamna wild oiba picture like kaina saga umbagi picture leidana ko yengba matam dadi artistic skill oin yengba dadi phajai asise yumda bu thamjenge ne kain thamba duna problem di effect to lakale atumain tawdana so many more than 900 pieces labor which we cannot put in our rooms aduna so piece thamningi ne pung thamba so yadi ba Vastu gi site gi genga su aduda remedies to lok thok patu khatani queen haidu shi next remedies amana ngasai adugi position de leire medana adu ta di phamung du khara shifted tawro hairani
shifted katang tawba matamda adugi remedies adumak oiba yayebako then atopa amana growth lege haibet taragadi kamain tawgadigi haragadi north zone yengni east zone yengni west zone is very important for the manifestation as well as ekoina karigumba ama apamba acquire tongingba pot ama ekoina leiba taragadi aduda meditation tawba matamda growth legani kaina smaina leiriba ana couple dugi nupado haibetare husband do adugi date of birth ki chart do adu natal chart to yengli haraga astro vastu hara aneba adu dedi ko astrological point of view su yengani then the vastu gi point of view point su yengani numerology gi point su mu yengani yenga kanda graha do best position kadai deno yengani if best position ji east or magadi magi bedroom do east leiro hara neba if best position do couple do ni ko yeng do sa ama khatang gengoi ani mak tu da ai ngasai channel na hangbada ngasai lucky number kai hangibado the lucky numbers it can be friend number and habis like enemy number habis like data aduna direction se adu genga ba matung ne khoina position to tham doine ba adu taragati it will be perfect yam sunu ngai ne shamila adugo ne shamila khoi couple compatibilities ki matang da sus mane high big right that ama mathang da mo khoina viewers me am hangak pase khoi gi like everybody is attracted to money yes adi paisa se khoi gi material world se quite important report ama khak ne hai ta kari mong tor ga kari remedy tor ga kamai na manifestation tor kan da khoi gi money and financial growth se lak pa ya ga da gi have a question say not only one or two me am khak hangi hai ta sigi punna punchen la kan da common doina am tang khumbiram hoi money si yaudragadi life ta karigumba thaba amta tawba yadi habsi mipum khudimak na khangna ba pot ngaktani ba aduna aingon da hayo haraga the first and foremost point se kaino haraga ai isa se ai gi mother ne yoka ini na try parents na ai parents no mana tra no ma chat khrane ba ai gi chala ani ko ai icha se no mana tra no ma khoi thadom doine ba duga moi se couple life changi dune I have to be alone with my husband natra adoi taragadi kana no aingon da thadoi du she money do di I should not have those by relation di they will go even my child will go even our parents goes not true so idana aigi mai pa do ai thado ma yum pa lai ne ba asmai da couple life changak pa matam da su husband do so idana ma gi lady ba fathers and mothers to somehow khatang gap adum le tam tam thadok na ra ini ba ko ngamak pa gi situation lak ba kanda everybody will go but kanano ngonde gi go to ba yaroi de ba natraga ma se sukchat chaloi de ba si kanano hai ta gati I will suggest money wealth paisa sine ba ai ngonde chatana ba khona ga du shi adu di paisa sine ba ai good connection phang ga du shi if I have a very good connection with the money then I can live happily sine ba if I can live happily then I can keep my family happy ne ko doi targati money haiba matang sta paisa so phaza na nungsi na thambiyo aina sum ujaba matam da ai gi khoi gi imai ben sing do khoi gi suksuk chawba handbag suktang ga chawba ko paisa da smai na 3-4 times ka fold ga torga kiri ka injala ga thamba yawe ubra na ha adugi paisa manung du da man suk chawba bag tu da thammiba paisa do multiple times mina udana bani ga na ha namsel laga thammiba yambam ba ya yamam da ba ya ko folded toroga thammiba do paisa do na nungai rongadra madugi bag suk chawba se lei ba sa nungai ramoye ba ko they also want kari comfortable zone pa meba and therefore wallets should be kari paisa do gi size to at least paisa do gi size to wok oirer this chawba paibiu haininge ba for everyone de noigi nupa gi gen study wallet to smaina thexin bi pai ba ko thexin bi do adugi paisa du smaina angle da thamba ya ba mawngda pitru pik pa pot never and ever smaina fold to ga hap kon haibini ba paisa se straight let them lie properly haibini ba aduga phajana lehelo ba adu tar ga they will be comfortable aisu mora segaibam piraga phambaga chokki phajabam phambaga pirok matamda which one I have to choose phambiyo di hairen khalo ba ko adu tar ga kana da no in choose to jo ngai gi mora segaiba je choose to roi ba khatang chokki nungai ga comfortable zone du yeng ne ba likewise money will go to the place where they feel comfortable sine number 1 da haini is and therefore I'm requesting my viewers ma'am since in hygiene is money do connection like de manu ngai thambiu haibene where there is happiness there will come haibene then locker let's move to the locker
locker do the ne sana bandhan thamu bai receipt so loan loru bagi receipt so pot ama leiru bagi freeze leiru bai receipt so thai na ngai da un pot ulak bagi receipt so loi na bag locker da paisa khara masu coins khara masu quoted sana khara mazu ha aseng ba sana khara mazu all are mixing up and keeping adu taragadi that energy negative ngata na tro low lori se that is the negative ne haba ai se puri ne ba mingondagi natra receipt lori ba poto adu receipt mingondai lori ba chakkhri ne ba adu gi receipt to engon pirei ne ba adu du that is also a negative na tro adu gumbai mayam marak to nang paisa do thambiru no yes gold and money can kept together but that gold cannot kept together with goddess say sana man bi party do aduga sana asenggo duga di amuk thambina ganu haidoi ne baidi sana na sana area thamo kotet na kotet ki zone am thamo ka sukai dena du thambi ba one locket to the thoina paisa ngak ta thamge ga na paisa thamo with the gold it's okay gold is money money is gold manai ko adu ta ba kotet to adu money na te haibina te adu paisa na di leiru ni but its value is highly low oeba ko that's why kotet use to the midi lei pon he ko adu bu aduna area ama the box am da hapaga in one place you're not in the locker where you keep the money have the magi locker do gi sanctity to maintain to thambiyo purity to maintain to ba keep it clean organized to roba sanamak ta thamta do smai langsan ba do adu to gano ba langsan ba pot paisa mak ta thamta do paisa do lang thok ba do to gano ba suru ka nei sela mum ba ma kha da kit ka nam jan ba don't do it that money will never be happy when they are not happy how can they come to your family really one more coins I will say the coins yeah imung family khuding mak ta coins am le ngani mo pa kha das le ngani phamungi da sorry upugi mathak ta koi phi ma thai da na di ma kha da ju yep sel le ngani amma da su akoi manipur da di paisa gi value su coin gi value su leite chumbra chumi ko aduna value si leite do when we move outside Manipur 1 rupee coin is very very important when used away adu do na kai do ga ba da everywhere 10 rupees ki coin ga ji pir zo sana dre dum haira kane koi shaida if you go outside Manipur that is very valuable way ba chumdra adu taraga di yum da lebe any type of the coins lady ba sing do thizel lo ba kana gumba mak sangak pa matam da put in a bowl like this which I kept here ha bowl am da ko smai taro ba oina hapaga thammo ba bowl with full of money indicates the richness of Lakshmi ne ba ko and therefore you can keep like this also automatically money will ain haibidi ai pisa pai haibina te ko ha aina leirami ba hana gi standard to the I will grow haibini ba aina sita makanda ai nonga la crorepati oigini haibadi na se ko but the standard of living will cause increase graph to smile la kaneba not like this graph to smile maintain to la kaneba then again the locker haiba matam sida locker se karom side tham ga dagi directions sai ba ko either you move towards south thamba yai southwest thamba yai but the face mamai do it has to be open do ba kan mai mamai do towards the north haibne north towards the north ma do hang do pa do adu kan do towards the north oyu haibne maning thangba thamen khalo it's okay but it has to move to, its face to east oiro hai amana karomda face to north an easy direction pi ko amana south east gumba di thamna de ko thamba da paisa do lakwa ga chatkibana halin hai ko then the locker say hang do pamatam da just opposite if we can keep a mirror gumba matham taragadi mirror means double the image haibani ko when I open the locket then if mirror is there that money will become double times here in the real one and mirror does amalani ra it can increase the money kind of smile lay ko locker gi oina position hayo haiba taragadi but locker mathanda thambadi yadabani na atopa essential mayam the my jaga da sequence 9 thambiro but inside the locker don't keep any unnecessary things say for example example like for example locker hai taragadi receipt kumba phataba mayam singdo adugumba do thambira another point mana koi se yum panba matamda ekoi se every Manipur da leiriba individual ladies mayam sing se imana singau ma piriba yung palakpa matamda
sengau sedega manungsa sengau macam masuk happy bako ada ida sengko happy re ebam ima hoina coins happy ada gidi highest currency happy re aduga nang se si sina nang hodok choro na pi re ini bako do aina som yeng mamatamda mostly haibatare most of the people were not aware of it and they are not using it properly karai de lei nu khangde sengau do ubu udrine ka haibu su yaweba adu yam phate imana pirei sengau do sumain chingsin be yabu su nateva khatang ka bani ma mangak to kwa kari no it shows that everything can enter inside my sengau hairine ba ko use to dri ba do use to biyo ba use that sengau haibani ba ina ise pesa hapu karamba pesa hapatar ke ta the lowest currency de gina highest currency bo hapu example 1 rupees in the lowest currency later 2 rupee 5 10 20 50 ha then the 100 rupees and 500 rupees nowadays natra adu tadi adugi currency se full happy roba adu taragadi ai ki sengau da paisa lakpa means I am wealthy have natro adu used of you instead howzati kaino da social media da ngale sengau song ngale ga sengau da do hapo sengkok da do hapo adu hai adu do how many times I have to put hai badu malai ba ko sengau taramuk lei ba ko sengau du phasana maintain do ka ama leiro natragana amana aikogi manam sense manam nungshi ba sense akoina sengkok sengau hairaga khangnei ko adu hape hairaga akogi potloi gi sengau do koi nupi machana nakadhengni ba the use of potloi gi sengau ima singa yon ba do adu gi do that is very good sengau ne ai gi site gi di potli hai je hindi rom da haina ri se ko moi ada thokte koi si do thoe adu use to ba macha ma khaktang different kind of sense hapo like cinnamon spices ka webo koina growth spices ka hai ko moisa are cinnamon hapa yare dindi koi green ka elaichi do ko hapa yare crystals hapa yare adu addition neba aduna addition ni koina when I say the word crystal it is an addition and hana chatnaram de bapot ni adu bu hoziti hana chatnaram dere haina adu du manipulate to bodi yade but still magi importance to leibina adu gumba ma sengau ma hapa ga koina preserve to raga kwa thamba di aduma kanai haidana igi site gi haininge gam chu ngai je Sharmilla follow su tawbuda su yamna live remedy ma khak su oigadoini Sharmilla ma khata na ina mu khangjening base akoi nupa gi di sigum base am tawgande there is ai gi ju haina de tawbusu adagi kasu su laite akoi gi di what's more important is akoi gi wallet is am important oi haidar wallet sigi manung da di akoi na habdi paisa attract lak receipt to lok ado atai paisa attract tong no di kai hape ai queen zibu coins kumba hape ai that is an additional ni ko aduga photo ga picture ga pung hap ta hapsen ba do adu ma to vegan way gi site di unnecessary way any kind of documents please don't put inside it only money na ngasai no gi wallet to adu manung da su ka khan yarong ani de na kakhan amada mani thamge di mani thamo ba kakhan amada nang yam important oi ba card kumba aadhar card kumba thamge ga adura thamo ba aadhar card ka paisa ga sum mix to amaga sum mix to adu to gono ba paper should be in one column atopa amagi chain du dana paisa ngak ta hapo ba hapninga ga di adu ga kwai de best method di paisa paira ba mi sing si gi aina shum notice to ba wani ko adu ga it is true dana hai ba ko currency thamba matam da sunya according to the decreasing order oi gera natragana increasing order do adugi currency maintain toroga thamba ai tara thamaga kun thamba yankhai thamba smaina thamba chama thamba asmaina tara chapi duna changma chapi marakta namjhan baguma nataba aina haina ko adum maintain do bioba let the money be happy inside your wallet when they are happy only they will come my yam zu ngai je ko khangjan ba se yam kana ba adugumba keno makak ni haita vastu gi matang da sai na mo khangjening ba se Sharmilla khoi gi yamna se fascinating oi gi ngasai khoi gi maitei gi chatna bi da khoi gi ima sing na hapak pa sengau se gi the power of sengau se khoi na khang nge haita de power of sengau se moin miam khang de ba adu use to bi wa ina haijening ise adu khoi gi chatna bi ama khak ta mo khoi na yum maitei gi vastu or yum sa role se la ko matam sida khoi gi maitei di han de gi la naram ba se khoi gi lining thau se dum yum which is inevitable part of our culture. Yes, yes.
oi abdi bamon oigira moigira mai Manipur da bu lai tare lang thau dum yum da lang thau lai ba ja maru oi hai tare ka bui chin naw sing na su thamnari adu additionally akoina top religion chalak pa matam da kai to ge hak matam da akoina yum da su puja room gumba maina thamjalak pa gi chatna bi ma kak su dum lai hai tare sigi se vastu gi perspective ta yeng ba matam da is it applicable then what's your thoughts yeah adugi answer se ko yam chu lu ba aduga sigi aina haidiba answer se taraga mina question ju bari am ju hangakani ko aduna aina khangzaba knowledge khara khaktang khoi share sing na takpirakpa guru sing na takpirakpa gi matung inadi yum ama leiba taraga di ishora ma leiba haibase adum aikoina ningjari ba taina famne khoi gi ko aduna lining thoi pai bungo sina koina isa khoi jibu kon chan biraga leiri ne ba aduna for every single house of kaino sida khoi Manipur da leiri ba family khuding makki di lining thoi haibase dumak leiye even they are nuclear family oitaraga su tongan chana raga snu lining dogi khubam do aina koi khubam lacha bani real di asida leire aina sida dum lacha bani khoiram badu kaina dum loi leine yeba ko adugi ishor akoigi lining thogi ishor se sina tabada kanel na pushala isina atopa mandir haibane ba ko like akoigi hindu ya hindu gi da chataraga di pujarum haidana ama leine ri se sigi se is it applicable haibane or how far it is true sine ba questions aigi the site the haibataraga di akoigi maite gi culture da su hana already gyumma leiba taraga di hingkhol dubu puja tauba akoigi hingkhol gi konba ishora madi dumak leine adudane akoigi mausing na thoga lai khorami then di aikoigi surja puja tauba Lakshmi sorry surja tholakpa matamda aikoi ayuk manta da duk thamai thada na tawri se kwa next ta aduna hairiba ishor do aduidu thaina ngai mapan matamda di yumgi mapan da loina bak leiba adubu due to the development high tare then if me is a population se hengalakpana matung oi indana ngasai lam sim yamaktre maram athna nuclear families su yamae maram aduna space leiraktabana anambana hojikandi khara metro oibe area Imphal gi area da leiba area da su ngasai gi aikhoi gi sumang maton da leigadaba nongpok makai da leigadaba ishodo akhoi di dolan mathak da leire adum this is aina haizen banate adum loi leinara meba ko adigi dolan mathak lejadaba mina aikoigi aduga haipet maigei ju yengaga dumak leineyeba ko ado amarom da haitaraga di kai shuji kaide amarom da haitaraga di akaiba su dumak lei aduga kaida basina karigino haitaraga di ai gi satisfaction dugi matung ina according to the time and situation I am doing that one aduna kashu kaidaba amarom da hauzik chatliba ichel ziga chatpa oitaraga di yes neba we have to go according to the situation hai targa di yes ne but from yam na kupne ging shulura kanda di madu musu no tai ba maram di keino yum du de ishor gumba malay senta koi sha thongjen ba question ba adagi imung manung da mahilang pa phatta haudi tokselak pa khot pa leidana akoina rituals ju phadana pangthok pangam da taraga di it is also a burden oikale haidana igi site gi hainingi maram aduna aigi final answer di for that question di it depends upon person to person it depends upon family to family na it haisage yam sunu ngai ji ne Sharmilla matam di pung loi loi de haiba tare du betar so khoina questions ama kaktang oina last oina hangjaning bas mayam se loina mak tawra matung da ko astrology da gi vastu mayam se loina mak yengani khoi loina mak khangani hai tar remedy pi be matam se khoi gi astrologer or occult science consultant sings na pi be se khoi gi keno se crystal bracelet na trakan da khoi gi mamang da so hai gi ba yantra mayam leidna ko adu mayam da gi stone lucky stones is important oi hai tare you yourself khoi numerology das expert ama khaksu oi hai tare ko sigi sina khoina kamain tawra kan da man effect tawri no at the same time kamain tawra kan da khoi se nukti gi sizinaba matam ni na habidi khoi isa da loiner chatpai na environment expose to burina molak pa matang su mayam khak yawi hai tare molak pa matam da na magi power je handara kadora abusung kamain tawra kan da khoi na sengdok pa yaga da gi habise si matang da haidi yes stones harakanda when we say the stones harakanda real stones which we get from the art crust gi phangbo minerals stones koi lucky stone kai mayam haina ba ruby then the red coral ka hariba sing as a stone gi category da chinge ko then atopa
akoina shiri bai tar example I'm also wearing these are the crystals neba these are the magi every crystal has different chemical composition mai tongan leba pung ide use to do valueless hai aduga negative impact yam laibadi nate khangdan use to ragasu adubu positive ti loba mathau tayeba natra ai hai se kana gumba mana fashion noina ga pungsi da siye ado aingon da hayo hai taraga de I will check the date of birth then only I can give the crystals maram the crystals to piri do nongon da kari hena important oi no haibadu yenga ga base to raga pi gi duini na haijidana then hariba crystals natraga na kaino se clean tauge hai taragadi kari use tauga ge sine ba hai se aduidi ngasai crystals ki di cham cham ne khoina clean tauge hai tara selenite na malegi bako there is also a crystal ne aduga ma se raw ina phangba ko ado in the form of plate phangbo su yawi bowl ina phangba yawi adugi selenite plate sida khoina crystal de thamakan da purify tauba number 1 yakre that is selenite to leiba tabani duidi natra kana gumba selenite leida bagidi kamai to batarage haitari you can charge it in the moonlight purnima numit ki moonlight or the thamo exposed to the moonlight then it will be charged adu taragadi adusu there is also another way mani atopa way mana karino haitaragadi koi shaged koi gi kaino thado ga mai khu to bodo ko aduna says na tawraga phajana mai khu sina tawraga maze remove to ba yai have cham sam bada washed it with the water then they put it in the put it moonlight thambiyo havini for the crystal but for the stone gi damaktadi I will suggest different stone has different ways to clean for example red coral hairasi ko red in color mayamna dum sinaba sigi fingers ring finger da anabana sinabani ko aduna red coral se mangal represent to bani adu targadi ma se kamain to roga ekhoina keno to gada ge hai targadi ma se sengdokadege hai taragadi jaggery do ko chini ngang ba do adu du ising katang hapani madai da hapaga kano sengdokpa yaye thamba yaye ha ba ko then all the negativities will be removed I maram di at least akoi di crystal di darkar gi matung ina use to way but the stone sing du di dom use to bani na khudop oina sare khudop dom use to wi da na adu mosala ko ju thoye ba adu taragadi kamain to roga clean do gada ki sarap na tawdoira sapon na tawdoira questionable hangbo yaba pot ngakta ne banang hangi si am pai si viewers sing idea lai taba mayam sing sudo dumak idea lai bi yagani then di akoi gi ruby di kamai toroga clean tawdoi bai kumkum mahi haraga sengba kumkum mahi duni ko adre idre ising hapani ganga water hare what is ganga water decided di ganga water do chen bata bani adu targadi where the sources of water leiba phaba asengba ising do adai da hapaga madre idre ikoina wash out to yagani adu it's a kind of the kaino to renew to ne ba stone do next diamond yes diamond yam sinai ko hoje kan say diamond kamai toroga clean do gadagi hai targadi aina haidu si mina di nokningani ba but diamonds is natural ne ba and if the diamond that they wear are natural and real how to clean means it can be clean only with the help of sand leibak na ne ba leibak na khoi chapu da phatra kan da smaina te thok do paste na atumaina diamond do tang smaina paste semaga te thok matam da hana leiba brighter more brighter hoigani have because they are obtained from the art crust ne natra leibak te gi phang bane ba then pearl motis yam sinai natra the motis na coconut water haitare yubi mehi then sangom anisda either coconut water or sangom degi aikoina tawba yani what about the yellow sapphire loi hairadi yam koirani sida le to tension lage ko yellow sapphire di haldi habedi machu do ising pure water da hapo then keep it how long question among la ni ba ko at least 20 minutes for every and have a stone sing do adu gi 20 minutes di amuktang thambiro adi giri takada bonate thamba matam da rejuvenate tawre hai tare mois new life ama phangje hai dana aigi site gi haininge ko what else atei di kai lady gomet amaga harange ko adi gomet ti kari da tawba yagani hai tare ga di honey water yeah honey hapo gomet se ga sani riba gi ko aduna honey da hapo ising da duga it can be clean out okay
yam sunu ngai ne shamla do marak thna mo aina mo mind da muk lak pa hai tar khoi je teju da chatle iman na mayam ga tor ga chat pa matam je khoi je iroi is sanar me hai tar we were enjoying and then ai gi friend gi ke do ge have them lucky stone among ka ta ho we di matam da and then thi be ba thi fang de have di ising da ta ho ba na te khoi ngi camping tor ma fam da mind ta ho ba ni hai tar or the last mo gi parents sing da khoi na lucky stone ta ho re khoi ore kind of minus sum hang ba da hai tar my parents my han among ka na have di nangi lucky stone the purpose to loy grabay like he's that lucky stone is bidding goodbye to you na the minor results la thawai nungai ta bado is it true no thawai nungai ta bado phana na bane sima su khanbiro example very scientifically kari gumba yam noiramaga kangsalakpada su lucky stone adum da hawa yawbane ba aduna loire habit makti nate but lucky stone di lifetime stone do use to godaba sunate graha gi position gi time being khaktang use to bane okay loibagi possibility amazu oibe gai atopa ama possibility ha di mi dum athwa yam ngai ra roiba doi taragadi adu haibi taragadi ke doya made he will be very satisfied and happy there is also another reason atopa amane kari oibe gai ge komokpa gi ta hobu su oibe gai ba aduna adu khaktang chume haibi haroba let us say 3 adai dana one of them is the nasana satisfied oiba do adu dum oigani yam nungai ji ne Sharmilla have di mamal yam la bawa hi me am khak tak pi be ne makal leslak pa si ne Sharmilla ko gi viewers me am siga ne Sharmilla the gisu wahai khar taningam gani na khalle hai ta le kari kari hai bi ningi leslak pa se concluding what oina okay aina impact tv bu yeng biriba viewers me am singda ai kok noi na khurumjari amadi I am very happy and thankful ai bu nungshi biba amadi chakhat minasi yaifam minasi haina khanba viewers mayam di adumak aiga tanaba yagani na ina haizeningi madubu time period ki matang se si khaktang aina clear out sengdok ningi madudi aina hanagi episode to anudadi I say I haven't mentioned my areas the whole reba aduna sigi episode se dadi aina haizening base aigi leifam si kyangai mayai likai aduga happy kitched landmarks adu oidoini near water supply asida dum lakpiu aduga adumak kanagumba aigi viewers sing sina aiga tananing ba leiba taragasu tanaminasi na ina haizeningi tobodabu aigi walking hours city Monday to Friday khaktani timing na 2:30 degina 6 pm bhawani adubu clients singna karigumba dum ngaiba ngamni hai taragadi dum akoi yumda dum ahing bok leibida kaim kaide I am ready to help you sine ina haizeningi badi aduga hanagi episode tegi lakiba friends mayam singi phone number WhatsApp number mayam ama which I cannot practically prediction tawbangam daba mayam ama yauri madubu aina saubiganu na ai haizeningi maramdi tawbada khajiktang haibidi through the online dagi tawbada khajtang khudong chadaba because of the time limitation na maram oidana aina hojik fauba clear out tawbangam zadri aduna yaragadi aigi site dagi haizening badi if you come then I am ready to serve everyone adu akoi punna nungai minasi akoi punna yaifa minasi aduga growth prosperity abundance se akoi punna oiminasi haibasi khaktang aina impact tv gi mai gai da haizari thank you everyone thank you so much ne Sharmilla so hene chakot po oibiu ne Sharmilla aroi bo ina aina impact tv gi office ta a token of love oina abundance amadi prosperity bu phangna na bagi damakta aigi site gi gift ama khaktang pijage thank you so much masigi gift not jonda thepiro then it will bring you prosperity thank you so all much the day thank you thank you ne Sharmilla masiga lorena impact tv na pregnant doctor ba Khangminashi Manipur gi thoram matang na swai da lotion jere matang ge episode ta na worry kya ga lorena myam gi damakta Khangminashi Manipur hanjere ki ge impact tv bu meeting ta dra lebiu thank you